Muraho neza. Murakoze. Votre Excellence, Monsieur le Premier Ministre, our dear First Lady of Rwanda, fellow members, ladies and gentlemen, mwiriwe neza. I'm honored and grateful to be part of this ceremony of Kwitizina. It is a huge privilege and a very, very moving moment. I was born and raised in Burundi, but today I have chosen Rwanda as my forever home. Ego. N'umuhanzikazi wabigize umwuga ndetse akaba na rwiyemezamirimo, dore ko mu byo yivugiye yavuze yuko yabaye mu bihugu by'Uburayi ashaka amaronko, ndetse ariko akaba ari n'umucuruzi, akaba ari n'umushoramari, ariko tumuzi nka Khadija Nina nk'umuhanzikazi wabigize umwuga, akaba akomoka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Tugiye kugaruka rero ku makuru amaze iminsi yacicikana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane makuru ari guturuka mu Burundi avuga ku buryo uyu umurundikazi yaba yaranze igihugu cy'u Burundi, cyane cyane bitewe n'ibyo yivugiye ejo bundi muhango wo kwitira izina ingagi wabereye mu Kinigi, ubwo yarahawe ijambo na Madame Jeannette Kagame kugira ngo agire ageza ku bari bateraniye mu muhango. Maze mu magambo ye tugiye kuba tugarukaho, yagize ati muraho neza abanyarwanda. Mu byo yagarutse ariko tugiye kuba tuvugaho, ndagira ngo mbibutse ko yavuze ko we yavukiye mu Burundi, ahava afite imyaka 16, abajya mu bihugu by'Uburayi harabizenguruka, dore ko ngo yahabaye imyaka irenga 30, aza mu bihugu bya Afrika nabyo arabitembera, ariko ibyo yagarutseho cyateye urujijo ndetse kikuvugisha amagambo kuri social media ubu ngubu, nuko yavuze yuko hagiye kumara imyaka yose ashigaje ku isi mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari cyo gihugu yahisemo nk'amasaziro nyine. Ibyo rero bikaba bitavugwaho rumwe na bagenzi be cyangwa se na bene wabo b'Abarundi, dore ko cyane cyane ubu ngubu kuri social media rero hari gucicikana amakuru menshi cyane, bamwe bavuga bati ese ibi ni ibiki, nyuma ya DJ Ira yivugiye ko yifuza kuba nawe yamara ubuzima bwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo kandi bikaba biza bikurikirwa na benshi mu Barundi n'Abarundikazi bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse batuye bavuga ko batazasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero bikaba bitavuzeho na rumwe mu bategetsi ndetse na bamwe mu buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi, dore ko bivugira ko ibyo bitari bikwiye, yuko bamwe mu Barundi n'Abarundikazi bakwiye kujya ku social media bakihamiriza yuko bakihamiriza ko bagiye kwibera mu Rwanda, kandi bazi ko ngo ari igihugu cy'umwanzi. Ndetse mbibutse ko ubu ngubu imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi igiye ifunze. Ndaje tubive imuzingo, ariko rero ndagira ngo mbanze nkwibutse ko mu minsi mike ishize hari umutegetsi cyangwa se umwe mu buyobozi bo mu gihugu cy'u Burundi, aka ministry cyangwa se uwungirize, yivugiye yuko hatazapfa habayeho ibiganiro hagati y'u Rwanda cyangwa se kwiyunga hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere batararekura cyangwa se ngo batange bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe cya APR Nkurunziza. Ibyo rero ngo bikaba mu gihe batarababaha nyine bikaba bitazaba, bityo rero bakaba batazafungura imipaka ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ibyo kandi umuvugizi w'igisi cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi nawe akaba yarabigarutseho ku itangazo cyangwa se navuga ibaruwa yanyujije kuri Twitter ye, hasa nk'uvuga yuko hatazigera habaho umubano mwiza n'u Rwanda mu gihe nyine batarabashyikiriza abo bantu bashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu gihe cyangwa se ku butegetsi bwa Pierre Nkurunziza.
ibyo kandi rero uwo muhanzikazi nawe akaba hari icyo yavuzeho cyangwa se akaba hari icyo yagarutseho mu ibarwa ndende yanditse akishije ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Yatangiye agira ati njye navukiye mu gihugu cy'u Burundi mu Gitega, ariko nanone nahavuye mfite imyaka 16, bivuze ngo ntavuye nkuze kandi mfite ubwenge. Nagiye mu bihugu byinshi by'i Burayi ariko ntimwagira icyo muvuga. Utembere mu bihugu byinshi bya Afurika ariko ntimwagira icyo muvuga. Yewe yivugiye yuko mu bihugu by'Uburayi habaye imyaka ye irenga 30. Ubu ngubu arakuze ndetse afite ubwenge buhagije. Anisobanura avuga yuko ibyo yabivuze abikuye ku mutima, cyane cyane anavuga yuko yarwaniriye igihugu cye cy'u Burundi, arakiririmba kivuga neza aho yabaye mu bihugu byose by'i Burayi. Agira ati nakivuze neza yewe ndagitaka, ariko igihugu cy'u Burundi nashakaga cyangwa se nakuze nkunda ubu ngubu ntabwo kikibaho. Ubwo rero ntago nkikibona habe namba. Ubwo rero abantera amabuye ndetse n'abagumye kunyandika ibintu bibi ku mbuga nkoranyambaga ntacyo bintwaye, mugumye mwandike, ariko njyewe mukuri kwanjye ntago Burundi nakuze nkunda, nakuze nifuza, ntago nkibubona. Icyo mbona gusa ni igihugu kirimo inzara, kirimo kudashyira hamwe ndetse no kuba ari igihugu kitari gifite iterambere habe namba. Ibyo rero akaba ari cyo gihugu nakuze ntifuza habe namba. Amagambo yanditse mu ibaruwa ye ndende cyane, turibuze kuba tugaruka mu biganiro byacu biri imbere, turaza kuba tubivugaho mu buryo busesuye. Ariko ngomba babwire yuko uyu muhanzikazi w'umurundikazi yivugiye ko ubuzima bwe bwose agiye kuba abumara mu Rwanda. Njye nitwa Mpenge John Peter Sefuga, kuba ingi gumya kubana amakuru menshi kandi yiziwe ni Mpingaji Empire. Ukunze ibyo dukora ukande subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi biganiro ndetse n'amakuru ya buri munsi hano kuri Mpingaji Empire. Nimba kandi ari bwo bwa mbere uhageze, ufungura inzogera ukande subscribe, duhe n'igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tubasha kubona ibyo twahindura n'ibyo twakongeraho. Ciao ciao.